Puin he January ni sompanga kumsang ni somni le pali thotran ni ani a in zawain sibaile vekule Myanmar chanchin lor khom Airwadi Regiona Pathein Township PDF chuan ral thuam nei lo junta sipai pakhat chu anne na ain peti an puang Magui Regiona Yesago Township a chuan NUGA Township People's Administration le Township Health Team te chuan January ni somatanga January ni som pani thleng khan chiat rup nalaka invena chungchanga zirtirna an nei ani Zirtobni Khan NUG Central Committee on the Interim Public Administration le Sagain Region Changa Township People Administration te chu meeting nei ani a he huna hian NUG Central Committee on the Interim Public Administration te chu anin mukhom ani Sagain Region Minmu Township a chuan PDF sipaiin zom khom le Mungzua Mandalay Road Beitu Junta sipai te Inkahhai indona a Baku Regiona Minhla Township a chuan Thayar Wadi District PDF 3802 chuan Baku Mountain Range Lampan Mek Junta sipai te chu a zone in ni chungan bei Tichaya chuan zirtop ni Jing Khan Junta sipai te chuan fighter jet pathum hangin khopui an bei ani Pali Township a chuan Junta Piusotri Militia Hnuaya Zipiugu village satangin mi panga an tlan chuakani Kanbatlu Township a chuan Junta sipai te chuan Tangon area atwal chung khopani chun hala in somsari pani akangani in Mabin Township a chuan zirtopni khan twal chung rally let's never get back in this revolution ti mingpuin sipai dictatorship dodal na kung anzo Magu Regiona Pokoku Township le Yasago Township a te chuan Junta inspection gate chu drone bomb manga bei ani a Junta sipai pathum an thi Mandalay Regiona nga Zun Township a chuan PDF le Junta sipai Sinphiugu village beito te Inkahhai indona a oma Junta sipai pasari an thi Burma Junta in Inkahhai thuthlung a bawhchhe ta zirtop ni tlaidar khat khan Cree Brotherhood Northern Alliance chuan Junta chuan January ni som pakhata Inkahhai thuthlung zia chu tlang takin a bawhchhia ti an puang twa chumi te soidani Northern Sansteta chiami khopui bula zirtop ni jingdar kwavel khan indona oma Hehiram pani ti Inkahhai ani atanga darkar som pani nuwa ani Northern Alliance soidanin Arakan Army AA chuan kumtam tak chung rakhai mi puite ti buai tu Junta base le strategic camp te chu an be chunzom zelani ati Junta Ministry of Information chuan social media a music video te nom tak tak ti chuani chuan dananga malak ani tur thua puang Junta Shwaito Senior General Min Onglai na le Thai Royal Army Commander in Chief te anin mua thukan lak nei na tarlan dan chuan Thailand le Myanmar Ramria Maya Wadia cyber gambling le bumna ti bodan tur an soi ho ani Bagu Regiona Pia a chuan Kitayar Wata Pia District Stadium a extremist monk te pung khomin MNDAA dodal na anlantir Mandalay Regiona Yamathina chuan extremist monk te chuan MNDAA an dodal tho an soi sipai Junta chuan Northern Alliance ne na anin remna siam thar chu bawhchhiain Alliance camp te chu an beile ta TNLA le PSLF te chuan Sansteta khopui pasari an lak to te tan administration tharan puang Polong State Liberation Front PSLF Chairman Lieutenant General Atei Bongchuan Operation 1027 a PSLF le ta ang National Liberation Army TNLA ten khopui pasari anlaka administrative system tharber kalpuyani tur thua puang he system bultan hi namsan mantung namtu minen ho munlun namkam le kutkai khopuya te tran anidona he January ni sompania 61st ang revolutionary day ceremonia thusoya asoi chuakani Lieutenant General Atei Bongchuan dandik tak siam le duana ninga twal chung le nam sang sang thlar lovin dananga te phung dik le dik tak zom ani ang security le administrative mechanism thar kalpuyani theinan practical cooperation ne niang ati tona hian PSLF TNLA thunun na noya township angai poimo ber chu Junta airstrike in ati chia chen ne in sak thar le ani chutiang chuan rampo na omta ang thalai te chu an khuwa kirle turle civil masona le malak na na sataka til turin a fuibok
nam sipai te na tho na muna Myanmar sipai mun pui omwanga civil mi te nun na ta na la omzel chu soin revolutionary force te chuan junta camp te chu an na tho na biala tanga ti fai konga ma an la ka poimo thua soibok Lieutenant General Tar Ek Bong Chuan Three Brotherhood Alliance in Operation 1027 thil tumte zom tura impact na kalpui zel chu asoi war hlea heng thil tumte zinga hian sipai thunei na ti bote civil mi te nun na le thil nei hum halte mun sang sanga thunei na sangjok nei te telani sipai dictatorship do dal to tine na indo na chunzom zel tura thuthlung na siam chu asoi war hle bok 61st Daang Revolutionary Day ceremonia thucha an thlena TNLA Tangrual Paul Arakan Army AA le Myanmar National Democratic Alliance Army MNDA Tisuan mi pakhat har sat na chu mi zongjong har sat na ni mi pakhat ne na chu mi zongjong ne na ni anti Three Brotherhood Alliance in Operation 1027 Ankal Puichana Changkhan Khopui som panga a thunei nan chang to a hengjing a hian San State Marlama TNLA in Khopui pasari anlak te po antela chuti rual chuan AA hian Paletwa Township a camp capture in dauna ania Chin State le Rakhine State te po a huam tel ani AA chuan Myanmar junta in UNESCO World Heritage List nominated Muraku chu atichiani in a soi Arakan Army AA chuan Myanmar junta in rap thak takin khopui lui Muraku chu artillery mangin anbe ni in an soya indona swalanti ni in an soi January ni somjing lama khan Muraku light infantry battalion 540 Muraku Ancient Palace area a voiruk z artillery an kap nia soyani a hei history a mun poimo tak architecture dang lambik le culture lama poimo na wanga shiatlar ani UNESCO hian Muraku hi World Heritage List da beltumin ma alana salhe a chuan rap thak taka Muraku be na hi December ni somni panga kumsang ni somni pathuma Military Council in be puya thak chunzom zel na ani thua soibok Military Council chuan rap thak takin Muraku culture area chu anbeya antichia a hi UNESCO World Heritage List atil tura rotna siamani ti in Arakan Army AA report chuan atarlang hetiang thil hi AA chuan na takin adem thua soibok tunhaya Muraku lal in hlui mun be na wanga chiat na thlengza thi soi ala nilawa December ni somni panga kumsang ni somni pathuma po be ani wangin National Unity Government NUG Interim Heritage Conservation Commission chuan rampum huwa pa chiat na thleng chu a report ani culture heritage kumsang tam takalta atanga lungphun le Muraku heritage zone archaeological museum a culture thil hlui te po atel NUG chuan Military Council malak na changin international le local quota te dananga malak atum thua puanga heti la hian AA chuan Military Council laka hian ataka phubalak atum thua puang Rakhine State a Muraku sipai boina chuak mek ba ka hian a then min bia township a Military Council le AA Inkara boina na sataka umnia soi ani January ni soma Changkhan AA te chu minbia Military Council Light Infantry Battalion 379380 le 541 tinen na satakin anin bay ani AA chuan January ni somjing lama khan Military Council in thlo na manga abe nuwa minbia atwal chung chen na inte chu chena salhe ni in atar langa January ni som pakhat khan Military Council chuan minbia mayawma market chu thlo na mangin anbeya heiwang hian market hi akang chiani in AA chuan atar langbok Thailand US Embassy chu Myanmar ralte te har sat na to te chungchang soiho na a atel Thailand US Embassy ayo te swan January ni som pakhat jing khan tak province Misoa Myanmar ralte te chungchang soiho na anneya hi Joint Action Committee on Burmese Affairs JSCBA in a report ani in khom hi Mesota New Day School Office nei ani angai poimo ber chu Misota Barmaral Tlantin na inzom thilte angai to a hian no pang na tho chungchanga ngai to na po huam telani ti in JSCBA chairman Mugyo chuan asoi US Embassy tanga official te kai shwai soi hona hian
thilpoi mo panga soiho ni a chung te chu Thailand rama Burma ralte din mun tak province ram ribial abik takin meisota ralte thatna tur din munte nopang na thokte din munte political asylum seeker te din munte civil disobedience movement CDM innam noite poantela JSCBA polin malak na sang-sangte atar langbok mugo chuan he in mukhom na hi kumsom ni chunga US embassy in JSCBA pol soihona a atil masak berna ni wangin thilpui mo takani tho soye Thailand khopui me sota JSCBA hian Burma ralte chu labor rights bawhchhe na chinfil konga apuina salhe a document nei lo mi malte chu an Thai employer tinena inbiak na mangin legal document an mu theina na puibok chuba ka JSCBA hian Spring Revolution in namnoi PDF group te chu na setakin athop bok ani Burmese Women's Union chuan kumsang ni somni pathuma meichia ten junta laka anthil ti chu an fakle Myanmar meichia ti chuan sipai junta ti botumna strike demonstration le project shanga antho chunzom zel ni in Burmese Women's Union BWE win January ni kwa a kumsang ni somni pathuma ta na report ati chua atarlang Women's News Analysis Paper January to December 2023 hian nikum lama sipai junta malakna wanga meichia te har satna to te thira meichia te hian antak sa hrisel na kongale sumle pailama har satna antok na salhe ani paper in atarlan angin kumsang ni somni pathum chung zong khan meichia ten junta pai thatura meichia te norhuai hot angchi politics a antel na chu abolo ti mu chwani a meichia kai roi na hnuaya kumsang ni somni pathum khan Dawi district a Langlun khopuya march protest ne ni a pen hi khan dai ain achak zoka ma se chakber chu meichia ti thil ti theina ni ti thupui mangin meichia pol ni siyang ti mingpuin an buat sai ani chutiang bokin sagaina meichia pol pakhat chuan kumsang ni somni pathum khan campaign ni an kalpui chunjom zela red blood of peacocks victory banners height chandam tu ma kan zonglo kan thanem ngai na chu athingai lawang rangka chakthi sen chuak jinga mi kan ni anti chuba ka meichia ti chuan junta dona na setakin antela thren kha chuan ral thuam kengin an huai sen na an lan tirani shatur poimo tak chu Chin National Defense Force CNDF Chin Meiche fighter ti chu huai sen takin matonga anchanga Mandalay People Defense Force PDF Mandalay ne na inzom meichia ti chuan revolution a hian munpui mo takan changa mipui te chu anramlo aturin an pungkhomani media te coverage hian meichia ten indona ta na ral thom an kenthin thu te chu mipui sia ta apuang zar thei ani kumsang ni somni pathum khan pol sang Myanmar rama meichia te kai shwai pol le independent entity te po in 16 days of activism against gender based violence GBV na satakin antelani he malak na hian IDP ti tho ho na thatak amuni entirnang kachin gender star group KGSG chuan kachin state maija yang bula event an buat saya mun sang palia IDP meichia zathum zet antelani Thailand khopui meshota ni som puruk chung autor campaign a hian raltan zani antel ani heti rwal hian Women's Alliance group te chuan Sagain regiona in Mabin township ni som puruk chung autor campaign a tel te chuan norhuai hot antumbok paperin asoyangin Myanmar rama meichia te himna chu kumsang ni somni pathum khan na setakina tlaniama he hi human rights bawhchhe na HRV zautak abik takin rampuma mipat meichia na lamati do dana thlengte hian atilang chiang le a meichia na chi sang zia chwa zinga hian meichia ti chunga mipat meichia na manswale ti do dana chu thilbuai thak takle omreng angin alo chuakani chutiang thil ti tu te zinga chuan junta member te chok nilovin indolaya meichia te chunga mipat meichia na lamati do da to revolutionary force te po antel ti an soye meichia te hi politics thila shen anni na case tam tak alo chuak boka politics thilwang nia soi ani a Assistance Association for Political Prisoners AAPP in data ti chwale BWE win data la khom danin junta hian January ni khatle December ni somthum pakhat kumsang ni somni pathumin kar khan meichia zanga somli pakhat ashenga heng meichia zinga atamjok hi social media a thudik lo thedar nia pu anni a chen khat so National Unity Government NUG Revolutionary Group le resist
Resistance Armed Force dang te ne na in biak emo inzom na nei amonia soi anni sha tur poimo tak chu kumsang ni somni pathuma me cheman tamjok hi Mandalay region atangin anni kumkhat chung in January ni khata changa December ni somthum pakhat kumsang ni somni pathum chung khan mechia zathum somkwa pani chu tharum thoa tha anni dan chu enang lo hle thung BW win thola khom danin tona mechia political prisoner tang mek te hriselna taksa le ril ru hriselna chu apoimo hlea anom na jela healthcare service poimo tak an mu theilo wangin har satna ombel bok ati he paper hian mechia tin somle pailama har satna an to te tar lang boka boina mun le ram chunga ral atlantic campa har satna bik te tar lang bok report kim chang hi BW watangin mu thei ani National Unity Government chuan Myanmar rama mishing te har satna sutkya nan tanpuina angen Myanmar's National Unity Government NUG chuan January ni som pania thuchwa siamin twal chung International Aid Organization le donor ram te chu Myanmar ra mishing te har satna sutkya nan tanpui turin angen Myanmar ram puma mi puite chuan February ni khat kumsang ni somni pakhata changkhan sipai sarkar chunna setakin an dodal na ti top tumin Myanmar Military Council chuan Human Rights bawhchhe na tamtak ati a heian mishing te har satna na setak athlenani ko palo chwa tira changkhan Myanmar sipai te chuan ral thuam keng lo rem na zonga norhwai hotel ka rap thlak takin anche a civil meeting anmani invena ta na ral thua manga dodal na anman chuan Myanmar sipai te chuan za ngai na tellovin anbe na chu antizwal sawani Myanmar sipai te chuan revolution ti chaklo nan tharum thona na setak anneya civil meeting na setaka tha culture heritage site sakho in sakna munti chiat namdoin school le wantlang munte thlo na manga bom chiat le rampum huwa pa khosang sang ralte ani mifir fiak Myanmar sipai council tlang taka indona swale mishing telaka thil swati chinte hian an politics le sipai lama an hlok na turatan mishing puina hi an manga an thil ti rap thlak tak tuar chuak tu civil mi swalo te ne na tran puina pek ati khotlai ani heng Myanmar Military Council te ti du dana wang hian ram chunga ral tlantile mishing puina mamo tu te hi ni tin an pungzel ani National Unity Government le akai noi nam Revolutionary Force te thunun na noi ram omzat apunzel wangin heng huna te hian twal chung ro rel na malak na kalpui me kani a Myanmar sipai te chuan ral thuam keng lo civil mi te chu an be na salhe a tona chuan mi makta dwai ni point panga chuang zetin mishing puinan mamo ani tona hian sagai na hian ral tlan noi kwa singa chuang anom to a current National Union KNU thunun na noya mi noi sari chuang anom to a Rakhai state a mi noi nga singa vel anom to a Karenni state a mi noi thum singa vel anom to bok state le region danga po mi sang tam tak tlan chia anom bok local le international humanitarian organization te point Myanmar sipai ten an blockade le khapna wang hian mamo tu ten he na tran puina poimo tak ei tur dam doile chena tur pek na konga har satna lian tak an tok mek ani Defensive Resistance Warlaya National Unity Government le Revolutionary Force ten civil mi te humhal tumin malama se Myanmar Military Council chuan aerial attack anneya chiatna na sa an thlenin civil mi ten nun na an chan na salhe ni Myanmar sipai council in civil mi chen na in le khosang an hal wangin rampuma mimal in singkwa chuang ti chiatani to a mimal sanga chuang zetin nun na an chan to a Myanmar sipai ten aerial bombing indiscriminate shelling le extrajudicial killing te po aumbok Revolutionary Force te hian Myanmar mi puite chu Myanmar Military Council ne na thoho na engpo humanitarian assistance operation ne lo turin na satakin an nge na Myanmar Military Council hian systematically le rap thlak takin civil mi swalo te chunga poi khoina thlen ani mi har sajok te tran puina pek thwai chu atwar tu khotlang te ham thatna ta na poimo hlia chu wangin ral tlan te ne na mishing puina chakzo ka pek ani theinan twal chung le rampon lama mishing puina pol sang te chuan National Unity Government le Allied Ethnic Revolutionary Force tenen in remna siama poimo hlia twal chung kotlang roi tu tele civil society pol theina ti punte ramri kaltanga tranpuina pekna kalpui dan turte thenom ram ten hetiang tranpuina phal saktora fuina te sumle pailama thok tu te
sumle pailama kalphung khautak ti zia omte Myanmar ta na mishing poina budget ti punte hi apoimo hle ni Myanmar mi puitile ethnic revolutionary force te inrem na tanga chu chuan national unity government chuan Myanmar rama mishing te har satna sut kian na kunga international community chu firfiak Myanmar sipai te chunga economic sanction siamin international organization te project du zong te thlir leta ti topa thoho na thatak nei turin angena Myanmar sipai council somle pai kaldante civil mi ral thwam nei lo te chunga an thlo na manga an bom chiat le artillery rit tak tak manga be pui thlak na ti top tumin jet fuel lak lo ti top tumin political pressure an siamani khati zong kha tun chumata na kan han ti chwale thei te choni e